Жети этажга чейин. Жети этажга чейин. А жети этаж салсаң бул эми болуп калат, э? Ушуну айтып атпайбы? Жети этаж салсаң анда деген лифт коюш керек болуп калат, э? Анда лифт менен эле жети этаж кылсаң, жети этаж анан стоянкаларын ушундай кылып койсоң болот экен. Ар бириге өзүнүн стоянкасы болсо квартира. Жер калтырып туруп. Могу жер канча гектар? Вообще 482. 482? Ой, анда бир аякка мындан көп жатат Geliniz, siz benimle uğraşan abdan kuanıştım. Rahmat sizge. Uşuntuk yer üçün iştep, uşuntuk üylörді salıp, el üçün iştegenin üçün, den solun çın bolsun, daim uşunday iştep жүрөр. Kuda kalasa en kısazlıkta dağı prezident boluşuna koldoyumuz el, 90% şayla olabız. Kuda kalasa. Şaynayız, kuda kalasa. Kiminiz, uğlunuz, kızınız alıp atayın? Uğlum alıp atayın. Aa, uğlunuz. Kayakta işteyiz? Немеде диализалам. Малия онжундар бери шоналыкта. Ha, deme. İştegen жерiniz söz. Light Академияда. Gel gelişmek, seni görür, televizyonda görür. Kaynanayınların bir işi. Buna televizyonda görür, buna Kuday'a bir karışır, yüz yüzle göre dağız. Şöyle bir karışır. Bir yakta giriniz. Görsün görsün, kaynanayın. Mala bir bakın, otursun zaten uşlar babada, yeni güzeli. Şu meselelerine göstereyim. Mırılmalardı da. Жақсы екен. Өстіп шығарды. Жоқ. Уақытыңыз тар, мен El için iştep жүресің, rahmat sana. Dilesen Kudayım tileğin versin, el solun çın bolsun, bolacak menen, şu toğan uruğun menen, el jurtun menen, tınç bolup, aman bolup, daim жақсылықта da жүрөр. Саламатсыңар. Konuşuңар құтты болсын. Болсын, nasıl kızım. Konuşuңар құтты болсын. Бұл жақсы болот екен. Қанша комнат жер? Bir komnat eкен, ha? Kimle aldınız? Siz aldınız? Ha, militer kapitan. Kaç yıl oldu iştegeniz? 10 yıl. 10 yıl, ha, жақсы. 10 жылда. Қаяқта жашап жүрдіңіз? Квартира алып жүрдіңіз? Ата-енеммен жашадым. Ha, çok ата-енеменен birге. Қанша балаң бар? Балам жоқ қой. Ha, үйлөнлүксүң бе? Қанчадасың? Биыл бұйырса. Ha. Tamam geçe birlikte oturup Kvartira olmadan үйлөнгөнгө жүрмөсүң, э? Кут болсун квартира. Жакшы экен да. Отделкалар жакшы экен, э? Намоз диели. Саламатсыздар. Конушуңарыңыз болсун. Рахмат. Ой, жигит. Канчада бул? 2 жашта. Молодец. Тили чыгып калдыбы? Дұрыс ата-ана. Жалгыз бир балаңар барбы? Бир бала. Канча комната алдыңар? 2 комната. Каякта иштейсиз? Мен мектепте. Ha, мектеп мугалимсиз? Ооба, мугалим. Канча жыл болду мугалим? 5 жыл. Бул жыл 6-жылга кетет. Ha, siz kayakta iштейсиz? Мен өзі жеке ішкенмін. Ha, жеке ишке. Келинчегиңиз алган экен да? Ооба. 2 комната? Жақсы экен? Ассаламу алейкум. Кут болсун конушуңар. Жакшы экен квартира? Жакшы экен. Болобу? 9-нчы этаж экен, э, бул? 9. Бул жерден агарып көгөргүлө. Келин алып кыз узаткыла. Узат. Мемлекеттик мал. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшымы? Кут болсун квартира. Рахмат. Сиз алдыңызбы? Қызым олады. А, кыз каякта иштейсиз? Канча жыл болду иштегениңиз? 2 жыл. 2 жыл. Негизи бир жерде болду негизги. Очеркке турганбыз. А, кезекке турат. Жакшы. Канча комнат экен? Bir комнат. Жакшы экен? Атанчалы салымыз жақсы. Қуанышымызға шек жоқ, разымыз. Алла разы болсын. Жакшы кут болсун. Шу жерден агарып көгөргүлө. Келин алып кыз узаткыла дегендей тойлор эле болуп турсун. Bir комнат. Нет комната. Жакшы болот. Шеф, у меня даже близко жоқ болсын. Барды Балконоктарда Жакшы. барды құда қаласа. Болду. Молодцы. Ушундай кылып сала бергиле. Скамейка, парк менен 3 заезд бар. Европага барганда ушундайларды көрүп алып кызыгат элекин. Жасап койсо болот. Өзүңүз эле жасап койсуз. Комплекс көрүп албай султанды керек. Зандан ашып кетти го буюрса.
айыл жергесинде ушундай кылып туруп койду. Молодец. Олар мынага соңуна кылып койду. Assalomu alaykum. Бул жактан баштап, мына жактан. Бул жерде Айтып кетчү өзгөчөлүктөрү жер аянты 4 гектар 80 сотик болгон, а бул жерде буга чейинки биз курулуш баштаганга чейинки абалы өтө мындай акыбалы начар болгон. подвалдары бүт баягы погребной ямалары болгон. Вино сактоочучу. Ошолор тазалаш өтө кыйын болду да. 3-4 ай ошого кетти да жаман кыйналышты балдар. Техника экономикалык показательдер бүт айтылып бүттү дейм. Канча квартира, канча этаждан болгону, ал эми өзгөчөлүктөрүн айтып кетсек жер болчу. Бул долбоорубуз өзгөчө болгон. Планировкалары аябай просторный болуп, анан бардык материалдарыбыз лабораториядан өтүп, 9 баллуу системага жооп бере турган болуп, сейсмикалык институттан да жооп бере турган болуп өткөнбүз. Өзгөчөлүктөрү дагы парковочный местолорубуз бар жер алдында 172. Жер үстүндө болсо 514. Сырткы жасалгаларыбыз дагы өзүңүз көрүп тургандай өзгөчө жасалган. Барды 945 квартира, 126 3 бөлмөлүү, 441 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү 378. Жер алдында 172 парковочный место, жер алдында үстүндө болсо 514. 380 кладовой местоларыбыз дагы бар. Минус 1де. Жакшы. Подвалдан жанагы стоянкадан сразу лифт менен көтөрүлүп кетти. Машина кіріп тұрғызсын, бар үстіне шығып. Аят үстін жайы қышы демей, удобство. Ыңғайлы. Кышында жылуу жайына салып. Болсын ән мына үйлеріңізді. Болсын шул жерден ағарып көгөргүлө, келін алып қыз ұзатқыла дегендей. Той еле болып тұрсын. Жақсылықтар еле болсын. Darak çıksın taşına, dört diyesin başına, körgen çıksın taşına, o iki dost köz diyesin başına. Allah! Құдай қабыл қылсын.